Hayırlı kеш tutaşlar hem efendiler. Bugün 7 fevral tarixi gün. Moskva vaqti bilan 20 saat 14 minutda Sochining Fish stadionunda 22 qishki Olimpiya o'yinlarining ochilу tantanasi boshlanacak. Ergi grandiyoz voqeaga saatdan ortiq vaqt bor. Shuning uchun bizning telekanaldan ketirga oshiqmag'iz. Bizda o'zimizning yarış, kliplar kuch sinashaq. Qo'lingizga kirasi telefon, o'tirishga o'ng'ayli karafi, yotib qarasangiz bosh ostlaringizga yumshoq mindar azirlagiz. Top klip ketib boradi, sizning uchun. İngilizce bir klip uzattık, onları yanasını kabul ettik. Bu atnada en az tavuş yığan klip Oksana Dmitrieva'nın "Men ko'klardan seni so'rab oldim" klibi bo'ldi. Ayrılışığı kızg'anish, lekin yig'lab o'tirishga vaqt yo'q. Men ko'klardan seni so'rab oldim, yaratirman yurak dalg'anishi, bori senag'ina tabinirman, ko'klar bizni o'zine olganishi. Qarşılığız premyera Firuza Hafizova Shulmasiyu. Firuza o'zi avtor boshqaruvchi turmushi bilan Oqtanish rayonidan. Hozir turmush ittashi ham 2 bolasi bilan Qozonda yashaylar. Borlig'i 2 klibi bor ekani ochiqlandi. Uzoqlamay o'zi ijod etgan jurlardan g'ina turgan disk chiqarishga o'ylaydi. Qisqasi planlari zo'rdan. Dasiye bor, klip hazır, tavushin orttirig'iz. Rahatlanib qarag'iz ham tavushlar yo'llag'iz. Kavuşturdu bizni aşıklar günü, kışkı salgın kişte. Yaratırmın deyip, yuğaltırmın deyip, uylanmadım hiçte. Özüne qarattın, suyuğun anlattın, qarat minem közüme. Şın suyu deyip uylap, мәңгілікке юрап, ышандым özümde. Tatlı sözün, müldüreme gözün, kaldı yürek türünde. Bilem hazır sağındın, niksiniz yuğaldın, kaytıp bulmuy ötkenge. Ziharinde aklanma, mina şu saklanma, hislerimne ötemme. Hazırinde aldanmam, boş sözlerge aşanmam, aşıkmın men bu denge.
Лилия Муллагалиева 5 март көнне дусты һәм коллегасы Айгөл Бариев белән Казан рестораннарының берсендә хатын-кызлар бәйрәме уңаеннан кичә оештырырга җыенып йөри. Монда ирләр үзләренең хатыннарын алып килеп бүләк ясый алачаклар. Ә инде ялгызлар үзләренең парларын таба алачаклар дип сөйләп китте безгә оештыручы үзе. Ашау-ичү һәм концерт программасы да каралган диде ул. Ә менә Олимпия уеннарын Лилия кичләрен утырып карарга җыена. Бигрәк тә хоккейны телевизор каршында шайбу дип җан атучы Лилияны бәлки хоккейчылар таный башларлар. Аны бит инде безгә генә танырга дигән сүз түгел. Күзләремә бәлкем карарсың, җаным тулы якты икәнлеген, күзләремә карап аңларсың. Ишетәмсең сиңа атап җырлыйм, бәхет булып кершиемә. Җәй уртам да язны өмет итмим, бик азга да күңелем сөенә. Жаннар арасын җырымны син бары тик ытып кал, җырым аша килеп табарсың. Китә калсаң арайрак димә, шикләп булмый. Жаннар арасын җырымны син бары тик ытып кал, җырым аша килеп табарсың. Сафлык булып керсәң акыйма, мәңге тугры булып көтәрмен. Ишетәмсең, сиңа атап җырлыйм, иркәләрмен, шашып сөярмен. Шатлыкларың белән янармын да, кайгы килсә бергә көярмен. Китә калсаң арайрак димә, шикләп булмый. Жаннар арасын җырымны син бары тик онытма, җырым аша килеп табарсың. Китә калсаң арайрак димә, шикләп булмый. Жаннар арасын җырымны син бары тик онытма, җырым аша килеп табарсың. Җырымны син бары тик онытма, җырым аша килеп табарсың. Спорт жанлы егет Илшат Валиев Олимпиаданы карамаячак. Мин спорт ярышларын тик карап утырырга яратмыйм, түземлегем җитми. Мин үзем күбрәк катнашырга яратам дип сөйләде Илшат.
Бақсам мұндан 2 ел элек алар күп кенә җырчылар белән җыелышып футбол уйный торган булганнар. Әле онсы да җәй көне, ә инде кыш көне әзмәс шаңга баскалыйм диде ул. Илшат Олимпия уеннарын карамаса да, без Илшатны карыйбыз. Ул анда сугыш кырында атышып йөри. Һәм берәүгә гашыйк та була. Canımda eğer yekilse sina korkunç haber min yürgen yaktan yıraktan ışana görme haman yaradan aşığa Yıldızlı ayaz kөгengini eğer ağır bulutlar kaplap gitseler karşı isken jil kaplansa tınığa mıkbul silgine tiksin canımda canımda Sakla süyünü toplama berük Oluk hislerini Vaklama berük Uzar ömürler Akkan su gibi Ömür bir güne Süyümen gelik Uzar ömürler İsken jil gibi Süyümen gelik Süyümen gelik Bir şey görmez ağışkanımla Canımda tiksin, tiksin canımda Aşığa görme, yalgıştan saklan Haman yaratam, haman yaratam Haman yaratam, haman Hörmətli dostlar,
Хәтерләсәгез, узган атна җырчы кыз Гөлнар Шакировага мин Мисырдан шактый гына бүләкләр алып кайтырга кушкан идем. Шуннан бирле мин аны югалттым. Әллә ул әле һаманда Мисырда? Әллә ул телефонын үзгәрткән? Әллә инде гомумән кияүгә чыгып киткән? Я, юк, монысы гомумән дә башка сыймый. Җинхар өчен күрсәгез, әйтегез. Бүләкләре кирәк түгел, үзе генә исән-сау кайтып җитсен. Һәм кайткач хәбәр салсын. Мин кайтып җиттем, борчылмагыз дип. Әлегә клибын карап үтик. Алдагы позициядә дуэт клип Гөлнара Тимирҗанова һәм Данис Зайнуллиннан. Гөлнара Тимирҗанова менеджмент организация белгечлеге буенча диплом яклаган. Хәтта Мәскәүдән килгән комиссия аңа югары бәя биреп, үзләрендә конференцияда катнашырга тәкъдим иткән. Гөлнара җитди эшләр белән шөгыльләнә. Шуңа күрә аның олимпиаданы карарга вакыты да юк.
ardından intikse de Işıraşalmay iken iki yar Qaragaylı urman işlerinde İzgelengen kibik saksıqlar Yazmış ulay usalı alıdağanının Yasalığanımı elle yazıqlar Gürüşüge haksız alığanalar Saksıq bulup yeşi iki yar Gözlerinden kaynar damşı damşı Erici yaşları tama bulup uzar Aradağı derya sularına Saksık köyün köylü iki yar Yazmış ulay usalı alıdağanımın Yasalığanımı elle yazıqlar Gürüşüge haksız alığanalar Saksıq bulup yeşi iki yar Yazmış ulay usalı alıdağanımın Yasalığanımı elle yazıqlar Gürüşüge haksız alığanalar Saksıq bulup yeşi iki yar Mengü ışraşalmaz yarlar köylü Tüdeligenler nasıl qaraşılar İki yardan damğanı Kaynar yeşiller Deryalarda kuşulup ağalar Yazmış ulay usalı alıdağanımın Yasalığanımı elle yazıqlar Gürüşüge haksız alığanalar Saksıq bulup yeşi iki yar Yazmış ulay usalı alıdağanımın Yasalığanımı elle yazıqlar Gürüşüge haksız alığanalar Saksıq bulup yeşi iki yar Saksıq bulup yeşi iki yar Saksık bulup yeşi iki yar Жырчы Гүлназ Батталова ниһаят үйіне шаллыға қайтқан. Бұл юлы бір атна үйде болашақмын дейіп қуана-қуана сөйледі Гүлназ. Мұнда мені сағынып біткенлер, бүтінісінің да сөйлешесі келеді. Телевидение, журналистлар, интервью, фотосессия. Менә бұлар барысы да Гүлназның мәшәкатьләре. Мисс Татарстан конкурсыннан соң миңа тагы да игътибар артты ди ул. Әле өстәвенә бу көннәрдә әнисенә яңа машина да алырга йөриләр. Әлегә ул әнисен автосалоннарга үзе йөртә. Ә инде Олимпия уеннарын карыячакмы дигән сорауга Гүлназ әйе бигрәк тә ачылу тантанасын дип җавап бирде. Кайдасың ул сөю, кайдасың
bilmedim Dik uyandım Sen hamon yürekte balkıysan Suzuldu sana kullarım Hıyal köş birer Yıllar öterge Sen şakır mine Kirse sığış ko'nglingga Sen şakır mine Davallar aşa o'tam Qoldirma meni Sensiz yıldızlar söner Ko'z yaşım jetmez Yo'g'alsam agar Sirlarimni shishib siyladim jilla jillarga Nur sibib o'sinar yuragingda Gullar bo'lib Sen yorim yashaysan qo'yirda tushimda ko'rdim biz birga Riza ko'targa Seni mangiga Sen shaqir meni kirsa sog'ish ko'nglingga Sen shaqir meni davollar osha o'tam Qoldirma meni sensiz yulduzlar so'nar Ko'z yashim jetmas Yo'g'alsam agar Sen shaqir meni kirsa sog'ish ko'nglingga Sen shaqir meni davollar osha o'tam Qoldirma meni sensiz yulduzlar so'nar Ko'z yashim jetmas Yo'g'alsam agar Sen shaqir meni Sen shaqir meni Qoldirma meni sensiz yulduzlar so'nar Ko'z yashim jetmas Yo'g'alsam agar Qo'ydasin u suyib Zeynep Farxidinova ko'p vaqtini uyinda o'tkazadi. O'zi ustida ishlaydi, o'zini formada tutadi. Men yol yurtlarına da chet elga da chiqib yo'layman. Eng rahat yo'l o'z uyingda deyishirchi. Olimpiya o'yinlarini u hech shaksiz kuzatashar. O'zi bizning sportsmenlarga, digrakda Tataristonlarga zo'r o'ngishlar tilab qo'yadi deydi. Afarin Zeynep xonim. Havolar sizga buning uchun oltin medallar olib qaytashaqlar. Quyoshga ko'klarda yoqdi kunlar tillarga umrlarning har minuti bizga bo'lak itarga umrlarning har minuti bizga bo'lak itarga
Лилияна Газизова Мәскәүгә барып, виза алып кайтырга җыена. Кая һәм ни өчен? Хәзер барысын да аңлатам. Март айында Бөек Британия башкаласы Лондонда Русская Масленица фестивале узачак икән. Анда Рәсәйдән танылган җырчылар Билан, Дина Гарипова, Любе Земляник кебек төркемнәр чыгыш ясаячак. Һәм шулар белән бер рәттән Лилияна Газизованы да чакырганнар. Әгәр инде виза ала алса, Лилияна Лондонда булачак. Танылган җырчылар белән чыгыш ясаячак һәм Биг Бенсоны алып кайтачак. Шулай бит, Лилияна? Күчтәнәшсез кайтып килешмәй. Без Сөмбел Билалованы җырчы дип йөрибез, ә баксаң ул Мәскәүдә алып баручы да икән. Ул моны миңа үзе сөйләде. Мин төрле бәйрәмнәр, туйлар, концертлар алып барам диде. Шулай итеп Сөмбел күп кенә җырчылар сыман алып баручы ролендә үзе үти башлаган. Ә Олимпия уеннарын Сөмбел инде бала чагыннан бирле күзәтеп килә. Бигрәк тә аңа фигуралы шуу ошый. Ә быелгы уеннарда ул 15 яшьлек Рәсәй җыелма командасы фигуристкасы Юлия Липницкая өчен җан атмакчы. Ә бәлки алар әле талышлардадыр.
Yıldız güzelep kökke üreler Yaxşı sözüge küleşişime kibir Qota deşsen yeşke kumüler Minem kunel gül şeşkedey nazlı Aşı jildey qota timesin Solğun sözler bilen deşe kurme Sakla bir qırav timesin Solğun sözler bilen deşe kurme Sakla bir qırav timesin Menim ko'ngil dengiz üstü kibir Tan to'lqinida quyosh yugurar Qota dashsan ko'tarilar dovul O'ksib yig'lab yorg'a to'gilar Menim ko'ngil gul shashkaday nazlı Oshi jilday qota timesin Solqin so'zlar bilan dasha kurma Saqla bir qırav timesin Solqin so'zlar bilan dasha kurma Saqla bir qırav timesin Menim ko'ngil gul shashkaday nazlı Oshi jilday qota timesin Solqin so'zlar bilan dasha kurma Saqla bir qırav timesin Solqin so'zlar bilan dasha kurma Saqla bir qırav timesin Saqla bir qırav timesin Узган атнаның премьерасы булып кергән Фирдус Тимаевның Сайра әйдә сандуга җырына төзелгән клибына бу атнада тиңнәр табылмады. Ул бүген лидер. Сүз уңаеннан Фирдусны дүшәмбе 3 февраль көнне булып узган туган көне белән дә котлап китик. Туган көнендә без аны Татар радиосының туры эфирына чыгардык. Нинди бүлмәдә йокларга яратасың? Салкынчамы, әллә иссе бүлмәдәме дигән сорауга мин хатын белән йоклыйм. Аның кочагында бары бер кайнар була диде. Менә егетләр, җылыда йоклыйсыгыз килсә, Үйрәнегез. Артындағы талда эздеріп сайрый бір күш Сайрый ул жейлердегіне ишетілмей кезір күш Әйді сандуғаш, үтті сені тілегімді Сенің ауаңды аласың менің еш жүрегімді Әйді сандуғаш, үтті сені тілегімді Сенің ауаңды аласың менің еш жүрегімді
Saydım sandıqaşım küngülde es kaldırıp Sayra irkem sinde şulay yüreğimni yandırıp Eyde sandıqaş ütesini tileğimni Sen günahını yalasın benim yaş yüreğimni Eyde sandıqaş ütesini tileğimni Sen günahını yalasın benim yaş yüreğimni Kelmek haber verme sandıqaşta sayramay Yürekkeyim senden başkalarını sayramay Eyde sandıqaş ütesini tileğimni Senin günahını yalasın benim yaş yüreğimni Eyde sandıqaş ütesini tileğimni Senin günahını yalasın benim yaş yüreğimni Dalda ezdirip sayri bir kış Sayri yol şeylerdegine işletilmek ezdir kış Eyde sandıqaş ütesini tileğimni Senin günahını yalasın benim yaş yüreğimni Eyde sandıqaş ütesini tileğimni Senin günahını yalasın benim yaş yüreğimni Senin günahını yalasın benim yaş yüreğimni Senin günahını yalasın benim yaş yüreğimni Şulay etip top klip hit parады ahırına yakınlaştı. Dostlar, Olimpiya oyunlarında Rесей жиылма командасы için tırışıp jolatkan kıbı bu. Top klip hit paradında katnaşkan kliplar hem jırçılar için şulay yok aktif tavuşlar yıllarga unutmağız. Saytımızga kirip hem SMS aşağı tavuşlarınızı yıllağız. Kübrek SMS tavuşlar jiberigіз hem harjımga top klip hit paradın korab barırga unutmağız. Emin İlyas Газизов sizin bilen sağbulaşam. Alдағы jımga kişinde işraşırız. Baka. Син бүтәннәргә һәм үз-үзеңә ошар өчен киенәсең. Син стильле киемнәр сайлыйсың. Синең уйларың, хыялларың артыннан оча. Үз-үзеңә ышанычың артсын дисәң, Санфа кибете синең өчен. Ир-егетләр өчен үз киемнәренең, аяк киемнәр һәм аксессуарларның киң сайлау мөмкинлеге. Санфа XL 3 этаж, модный размер.